uJesu Kristu inkosi. Bazalwane, ngithanda ukuxolisa kakhulu ngingabambezeleka ngale iphekeni. Nezimo ezikade ziqhamuka siyaxolisa kakhulu. Bengizothula ubufakazi obukhulukazi ukuze ngifike entabeni kanjani. uNkulunkulu evemuhle. Amen. Kuthiwa kutheni kuthiwa ngizobonga. Kuvele ukuthi ngihembisi. Asikutshontshele kancane sikuphi isikhathi ngoba uyokhala ungasakhuluma ngikhuluma. Hayi siyabonga bazalwane kakhulu. Into engizoyisho bazalwane zikhona izimpi. Yes. Emakhayeni ethu. Ikhona imimoya. Bazalwane ngizonqamulela ngithi. Bazalwane muhle uJesu. Noma siqhamuka izimpi muhle uJesu simkhonzayo. Bazalwane khona isikhathi la sahlasela into eziningi. Uyabona ngeCovid kwenzeka into eziningi. Bazalwane ungasahambeki emenkonzweni besikhonze kuline phezulu sidoda. Bazingasahambeki kahle usathane ehlasela ngale ndlela engasayi. Engizokusho bazalwane ukuthi muhle uJesu. Bazalwane sithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Uyakwazi mangisho nje uJesu Kristu inkosi ngawaxosha amadimoni ekhaya. Muhle uNkulunkulu uyazikhanya futhi mina ngoJesu wami. Bazalwane kusukela la kwakunemimoya eminingi lapha ekhaya. One kwathi iqhamuka lemhlaka uqhamuka ku dressing table isiduli. Nazo zisidunde ehlale entabeni. Ngathi inkosi ngenzaba into eziningi. Ngavela ngathi nokade sikhuleka abazali befika uzokhuleka. Ngakwathi ungekho umuntu ngavala isigaba. Ngakhuleka. Ngathi inkosi ihlazo lento evilele ekhaya. Ngicela umzalwane ozokhulekela leli khaya. Ayikwangiphendula uNkulunkulu. Hayi kutheka usenjalo. Akubeke idimoni. Mangigula abazalwane ngagula okangempela. Wafika abazalwane bezokhuluma ngathi idimoni ngiyahamba ngiyeqhubeka. Mhla uNkulunkulu engisiza ngalolo langa ngigula kwakumshado womfundisi eshadeni indodakazi yakhe. Ngamuka uNkulunkulu ngathi baba ngisacela ukulungisa ikhaya. Umthetho wami angiyena umuntu ojwayele ukulungisa ikhaya bese nginenelo ezinhle eziyinhlotshana. Hayi ngihamba bazalwane. Mangihamba ngiyakula. Hayi ubaba ongibeka eGosho ngami ngolilexa ngawusuka lapho ngokuphuma sengiqedile. Wathi sengigama kuhlala lapho. Ngingahlala bazalwane. Ngahamba dayi kulungise seduze eLokuzeni. La ngizogibela khona. Mangihamba ngadla ngibona indawo yamakhetane kuvela ukuthi angingene ngabona umakoti uphethe ifoni ngagijima ngathi wala lo mfundisi ngamqala ngamngelela wathi kwasewule fountain uManqobo ushadile kahlanga ayikazi ukuthi ayina ngizali yasewule fountain lapho ineluzana uthe bazalana uNkulunkulu emuhle uyashumela uthi hayi ubaba uNtsimande ukala lo baba uNtsimande hayi waseRichards oyayo ngathi yathanda wayathanda ukungena egrouphini wayishoka imini ngathi angizange nginana ngathi ngifuna ukungena ngangena bekade ngimemile ukuthi ngifuna ufakazi ukuthi naku umama walozangena efinance hayi ngabuya ngayikhaya ngadamu lathi idimoni engakudini lathi idimoni ngathi kawo ubabezala wathi makoti leli bandla lapho ungalinge usuke linamali uskusindisa hayi ngathi ngeke ngavala nje ukuthi ngavala ekameleni ngathi inkosi ngicela ozokhulumela uzokhulekela kuleli khaya ake ngikafishana hayi ngayithola lento bazana lathi idimoni ngaphinde ngathi kodwa ngeke angikhulekele lo mfundisi wakho wathi angizokhula wathi hayi ngathi ngifike ekhaya ngalolo langa ladlula insukwana ezokhuleka ngizokhuluma kuVoice Note baba khona yolala baba khona isystem engakaze ngisize emhlabeni ngathi elukuzane engasomphethi ngathatha ifoni hayi
bazalwane uNkulunkulu wathi kwakuthimani wathi kulelo khaya ishama demon manje ngithi bekade kumama Zoni ngithi mangizoni ngiyacela lo mkhuleko walisiza ikhaya lami phela athi mfo wathi ngizongibhede angisazi lo mkhuleko kodwa usadlula ayiwakhuleka kwamzimani bazalwane kukhona abantu abaphathisiwe abazalwane ngale singabi nomo unamandla kwamzimani Amen. ayinamandla bazalwane amandla akhe uphe uNkulunkulu ngoba nami nginamandla ngoba ngakhuleka kwenzeka nayizwo leyo ayikakusuka lapho ke angilalela inkonzo zakhe kube kuhle ngabona ngimthanda uMamZoni engikuza kuYouTube ngathi wena umuntu uzona ngiyakulandela ngisho ebandleni la ngimthanda ngize nje ngimthanda nje umfundisi Zoni hayi kwathi ngihamba ngesikhathi ngathi baba nani abantu songena kulona likude sesithi wathi baba ngathi cha nandi izongena kulona bazana sangena kanjalo uNkulunkulu khona ekhayeni lezi unamandla neyizobazala hayi kunamandla kuyakhanya bazalwane uyabona nje ngendlela ngiziqhenya ngaNkulunkulu wasekhayeni lezi yanimema bazalwane ongakangena ekhayeni lezi ikhaya hayi bandeni nasentabeni ikhaya lezi ayilinamandla la ngisiza kakhulu one ngangikhopha mangigula mina two ngangabakhambi ngifike lapha bazalwane ekhule kunengathi ukuthi ayibona baba nestress egijima ethatha marathon ayone koMandela cabanga nje lokho kula stress ukuthi ugulela unkosikazi kodwa bazalwane ngizonibonga kakhulu iqala kasukela lana bazalwane ngiqala ngabona uMamZimande kwami awuyazi uMamZimande hayi wadwa sikuvakashela wePeter Ntesamba nobaba mangibuza kule denga semlofani ubaba wafika lapha eWillofontein bamkazi Mpofu bamkazi uma sengibona ngathi hawu uyena impela uyena impela uthe kwesibili khona indawo baba efuna ukwakhe isonto kuthi kusakhuluma nomasipala ngabona uLuzano Nsibande sezovula le ndawo wehamba yedwa kwakusebusuku ezovula ibandla babe wafu wakuthi mama mangalapho baba ngathi lapha phezulu hayi ngathula uthe kwesithathu khona sasikhonzela khona sekwakhe izindlu zamasotsha wafika uMamZimande enkonzweni ezophinda ezovula ehamba nebandla hawu ukhona nabantu abadala omkhulu yabona ngathanda ngajabula wathi hayi ubaba usefile besishoda ngawo hayi ngabaqhawula abazalwane engizosho ukuthi bazalwane singene kanjalo angizingenelela ngoba ngibona ikhaya lethu sangena kanjalo kwaphela ukugula mina ngisuka ngilate 3 ngemva ngenyawo ngibuye ngize ekhaya angiseyena ugogo lokho bazele uma umntana kaNkulunkulu akubona into ngisuka la ngesibhedlela ngenyawo shinda bemoto yabona imoto into ezibezisilimazi sukela amandla kaNkulunkulu ngizothi bazalwane ngiyacela ikhaya lezi linamandla uNkulunkulu uyazi uNkulunkulu sekhaya lezi unamandla kodwa kwesesikhulu ngize ngingene ngihlele ekameleni lami ngizihlalele nje kamnandi kwangena umbala ngaseHedford wathi le nto iqhubezela ingabhekeki hawu yini ngoba ngenhla yikho nje imoto okay ingene first aid iyaqhubezela ayibhekeki mangaka avela ukuthi mase ngixoxela umuntu wasethi hayi kwase kufika uNkulunkulu senikhafile hawu mina kanti ngisengikhafa uNkulunkulu hawu Nkosi ngajabula bazalwane ngamuka uNkulunkulu emuhle ngithi uJesu Kristu uyinkosi ngizombonga kakhulu phinde ngibonge awunabafaka isandla ngiyambonga kakhulu bazalwane nonke umsebenzeni wenzile ukuze kube impumelelo nina bazalwane ungeke kube impumelelo ngathi bazalwane
kodwa yini abazalwane ngiyambonga uNkulunkulu angathi le nithathe khona uNkulunkulu andise. Futhi ngibonge le nkonzo kukhona nobhuti bami basemzini nosisi wami basemzini abantu bakahlela bakakunene umntimani. Ngiyabonga uNkulunkulu bazalwane. Ngiphinde-ke bazalwane ngikhohle kubabingeleni ngichaza la ngesikhathi ingekho singakhonzi kahle ngacela ubaba ngithi baba hamba ucela khona umfundisi onamandla ka-Azariya uSibili ukuthi akasilethele inkonzo. Waye kwinkonzo wayakuyena baba uSibili wathi kunani nandi amadoda kaNkulunkulu ngiyanibingelela umbutho ufikile umbutho hawu bazalwane ngiyambonga ukunani nonke bafundise umsebenzi wenu wenzile akubeka amadoda abazalwane hayi umshinda lapha abazalwane ikhaya kakunene hawu bantu ngiyagaya abazalwane uyabona umbutho ngoba ukuthi uJesu inhloko ngeke indoda ihambe ishiya unkosikazi ngemuva kodwa iyinhloko yasekhaya. Ngiyabingelela bonke usufikile umbutho ngiyabonga ukuhlonipha kwenu. Ngiyabonga nje mama mfundisi uSibili kakhulu hawu ngiyabonga nonke abazalwane nabase-3 ngiyanibonga abazalwane namanye sebefikile uzohlanganyela inkonzo yethu sonke lebazalwane akuyona yasentabeni inkonzo kaNkulunkulu ngoba masihlutha ngeke kuhluthe abasentabeni ngeke kuhluthe abaseholiness ngeke kuhluthe abaseziyoni ohlutha abantu abezintando kaNkulunkulu. Inkosi ngiyabonga.